Rhyme and Reason Project YouTube channel thlir tu zong te in zafain chibai kan book levek chau hei tun chumai hianin Fianrial Fakna hun karon mangle theidona Fianrial Fakna hun min phan pui tu tur hi hei Lalrinzuali ania ka bularon thunga la tin Lalrinzuali hi kumsang ni le som ni le pathuma combine exam MPSC combine exam a pumpuya som palina hau tu khania tin MPS a hian tu na hian pakhatna ani boka kan lompui hle a tin amma hi hei delia le khazir thina nia chuwan changin ti tatu boka ni Rhyme and Reason Project page one Lalrinzuali kan hei kan studio virtual studio maran thupui the kan lom lu to ko chunga lom tu kan se Deu kalove tun chum hi kan kom tur hi kan phur to hle khongai takin ngun takin milongoi thak sakula Lalrinzuali kal tlang hian pathian khongai na kan chang ho ngeng ti ka ring ani Rhyme and Reason I chung ko background ka ngai tha chaka masaperin milo shil them khongai kan chung ko hi member panga kan oma upaber kan ya ke ma hi naw mi pa pani kan ya ka pa hi arvala sota pusota anti mage hina ani hi civil servant MCS ani ya tuna hianin lungle ya posting ina omeka chon kanu hi zo ngak liani pima ngakin ti china ani po hi civil servant ni thawin MFNS lam finance lam hi khoya tuna hian ZMC ya deputy director in accounts a oma chon kanau te pani hi chu pakhatla lompu ya hi Delhi a po masters kha Saint Stephen's a khana ron ti zawa ani hi ron hoa nge na lampang te boy pui ve tin kan te belarin pu hi tuna polsom board exam tur hi nia chu kan chung ko chu panga kan ni chu ti chuan ui te le zo te kan nei boka poi mo le tu civil service nu le pa kha apoi mo le me ya inge khalaya khan ka shet chak chu inu le pa te khanin an lom dan an lom vek do ni tu te po tu na enge lo tling zong te pon chung te nen lam amara chu nangma hian inu le pa te kha an poi mo puina ang ino alom dana alom na hantia khanin an lom pui dana che po chiang le zol turin kan ga khata khan inu le pa te poi mo na lai kha khalai kha min shil lok them pathian zara kanule ka pa hi civil servants han ni ve ma se voi khat ma hi tiang hi kalve turen kan career an kan unaw shim mi kan du na lama hianin min support ani chu ke phei competitive exam hi katum ngai lo ani chu mo ta khanin kanule ka pa hianin chu ka tu ya chu ka van zir cha ka ti hianin min support thei ma min tilui ngai lo wa hi kaloma ni chu zalen na hi min pe a chan chu min ring tok ka ti ve fel wang po ni lowin mi hian ring ma hi tin mani result ron chwa po khanin ka pa phei chu ni thum vel kha a chong tha lei thei lawa chapa an lom lu tu kha chu kanu po eng ki ma bin ol ne ni chu in chunga dik tak sei chuanin eng ma hi min ol ne ma min phut tlem he wang hianin pathian chunga po an ma ni nu le pa min pe hi thinlung tak zatin kalom ani nia khalaya khanin zalen na an pek chele an rin ma na che pi lama khan ya an du eng ma kha ting zong khanin chuta chun khan wat MMC lava chuta tanga tu na hlo tin nai cham nen pe chunin aro pui dan le ipa te hnung zui te to meng nu le pa te hnung zui han ni na lai phe ya kha chunin enge lom na enge ni double khan ni don trim shima chawa chunin kan lom pui le zol chawni ti kha kan sai du bokani kan lon to ke izim na chung changa hen ithiam theiam ti the zo na tan lon tak enge ni zim na tuimi takini eng tin nge le khai zir thin ti thleng khan zo na atam khop me kha tiang chung chang kha cha kha izir na zin kong hi min har shil the chon khongai ke ma hi ka school high school middle school shim hi Mizoram azir fikanita Mizoram pona ka chon college kha kakal ta ni me ya khati lai khanin kanu ina min shil chin chu mi naw te chu le khan thiam lo he dan chap china nang chu izir pe lo lu tu hi kan chap chep china ti kha kanita ka school kan na he middle school kha
PMS ki Pioneer Missionary School zar ko ta khianin Paul sari thleng ka chhuaka khita po khianin athiam thei ang chung chuang kha ka han ni ngai lo ka pass ve kha ni me ya top 10 te po hi ka langkhat ka dukani chu achan chu tikhan zirna kha no pangkan nita in fiam kha nuam ka tia chuan high school le higher hi Mount Carmela chaltlanga khianin Paul re ta changa Paul som hi ka chhuaka ta po khianin ka han pass via fail ni si lawin pass si midang aya chuang lawin ka han zowa ta khanin ka zirna hianin school ka kallai hianin rilru ka nei lo ni chu thudik tak han soi chuanin pass a Paulson kha ani meya chuanin college kha ka han chawa college kha Dr. Y.S. Permer kan tita University of Forestry and Horticulture and Forestry kita Himachal khanin kumli course kha ka han kala khata po khanin pathian khong ena zara top 10 a kha chon kalang ve china ase kha po kha pathian khong ena hi lo ni ka te ka en le thianin le kha zirna sa ka ni ngai lo ka no pan lai le ka school college ka lai kha chuanin ril ru kha ka nei vak lawa chu wang chon chu ka ron soi du na chan pakhat po ka no pan lai te chuanin yang MCS te UPSC exam tur chuan no pan lai changa thiam thei em ngai ti te English thiam em ngai a school a po topper ni ngai ti te kha mitlang puin kan lo shet dan china nia voimnia in ma loading hi chu tiang chu kan ni ngai lo ti kha ka ron soi du a pass ve mei a Paulson ve mei ka nia chu pathian khong ai na wang hian eng po hi a lo ti thei ni ti kha ka ron soi lang du po ka ni chu warau pui dik chia dik khop mai I testimony le hemi MPSC inge exam I ma chon dan he chu kala zo don thau che chu mi ma chuanin tuna hian hei MPS a pakhat na I hauta ni pakhat na ni na khai hauta ni a hrim I tuna combine exam a hian enge I choice te khalai khan enge ni milo shil lok them tun kan MPSC combine exam a hianin service pali omani chu MCS oma MPS MFNAS le MIS omta kata khan prelims kan zo hianin form fa fill up tur hi omle ani chu ta khanin kan choice hi kan ziak thla ta ke kha chu ati pera khanin ka pa nung zu hi ka cha ka wang khan MCS hi ka da chuanin kan nu nung zui ka chak lo ve thunga wang hianin MPSC ka second day a chuanin third a hian MFNS hi ka da a fourth choice a khanin MIS ha ka da ta ni chu ti chuanin ka zuk fill up ve ti khan ka pa nung ka zui chak ka nu nung ka zui chak lawa alai taka khan police kha ka zuk da ta ni chu alai takai don bok ta ni tun no chadon khop mai ani tak chu ni tak chu ti chuan le kan ngai thak chak to khongai takin thir tu ten gun takin hei hi engen milong ai thak sak ula ke pon ka hriat cha kan ta ni I testimony te chu tu na kan seng khanin combine exam I ma chon dan te tin MPS a hei engen tu na pakhat na in ni chauta khalai thleng khan I testimony ne hian ein phaman ve kan ni ti ka hre chu mi chan chen chu I du to kin min hil te khongai hi anga sign clear tu te na khanin a thui de olek dona a thui lu tuk tur chu ni chong lo bin a toy don lo ti kha karon soi lo du chan chu ka ani nom testimony don lo hi ka testimony hi soitel ngi ngai chan chu zan ina hianin tun huna hianin tun kanin kom na hianin keima hi keima hianin en lo turin ka duwa pathian hi achang tu pa ni turin ka du ni chu bang jon ka testimony hi ron soi nge ngai ya Paul som pahni ka zo khanin pathian hi shat cha nai ka khata ni chu achan chu johana bung som te ha kan siara ka beram ten ka wan shia ti te kha pathian shat kha ka chak lut tu kha kel ka nga ti hian voi ni kha kel ka nga khan ka han kala leite ka bara ka in bina tleivar te khan kan in bina ni chu chuanin ka camping te ka han kala heta khodang de ya te khan camping ta khanin pathian kha in lei chin na mo relationship kan ti nei pui si lo khan sa khwana antinan religious te win karin na kha ka umta ni chu ti chuan pathian kha karin ta ama ne nei lei chin na nei lovin sa khwa takhanin
pathian kha ka tikhanin ka zui chhota ti chon college kha ka han kala college ka kal khanin nge in lei chin na lo nei lo ta sa chu pathian kha ka hlat tulani chu pat ama pathian o ka hriat chak na te ama ka zon na te kha lo dai tel tela ti chuan thil poimo lu tu ring tu nu na Fianrial kan ti quite time kan ti kha ka thla ta tel tela a to pa phe chan ka thla hlen ta ti khan ka nun kha aro ema pathian po ka gai sak to lo ni chu ti khanin kan kal chho zela final year kan ni khanin lo na khan ka khatta ni chu final year kan lo ni nen entinge career enge ka ti zelang ti te shem hun tlak lo na te malam hun lo na khan ka khata pathian chu a om ti ka sia pathian chu ka chak a mase malak dan kha ka shelo ni chu khati lai khanin mi min shet puilem si lo khanin tlang la te kan lo na pathian zong khanin ka mu du si keima kha ka him si lo ka hlau si lo na ka khat si kha tlanga te kalona luya te lui ka di kha nei kan campus a hianin pon kan te tam tak hi oma chutianga te chon ka zuk kala tho khat phei kha chulal pa lei ka lai don na mi te kha ka ti ni chu pathian kha ka she ve cha ka ti chuanin kan college lo zo don khanin masters ti tur khanin JRF exam kha entrance exam kan nei ta ni chu ta khanin seat kha ka chang ve ta ST quota khanin Chandigarh counseling kal tur kha kan ita pase ka chung te khan counseling kal ba in ganin mukha sia Kolkata in mukho mila anti kha Kolkata khan ka zuk chuk ta a chuta chuan taxi a mol kan pan lai takhian pathian hianin in in tonna encounter kan ti kha taxi chua chuan kan nei ni chu karin phak lewin pathian khan vision hi minon peta ni chu chiang lut tuk mai han ka ma hianin chuanin ka chung te chu ka shil lo ma se chumi tu ka Chandigarh ka pantur Kolkata chang Delhi kha ka vapanta airport a vek ka Chandigarh boarding pass chu ka ngai to ta ka pot khel ta ni chu mo ka boarding pass kha chan chu pathian kha zon chun zom kha ka du masters ka ti kha chuanin ka lo zon char to pathian kha ka mu thei kha ka ring lawam masters ka ti san kha ka phal ta lawa ka boarding pass chu ka pot khel ta ti chuan ka chiat nu na ga wati ka ti ta an ina khan ka va pheya tina in no sarum deuh khanin PG te kha ka min zon puya ka lut ta chu ka ni chu ta khanin Bible kha ka chiara Bible kha ka chiana se ka chu ka vision kha nekina pathian in remati chuanin soina hun te po min la peng ma se tu na chon soiri lawila ka vision kha ka hlau mani chu mo pe ma kha anxiety attack min pe achan chu thil lomom a in thil hlom lam deuh ka hmu wang khanin o ti chuan PG a chuanin in no sarum deuh khanin ka thian nu na ga wati ka ti khanin min zon puya ka lut ta ta chuanin ka vision lo hmu te ne zong song khanin hlo na khan ka khata thil lomom a in thil lomom lo lampang ka hmu wang khan le ka tui halut tu pathian thu ka tui halut tu kha Bible hi ka chiar ni khata hen dar kar sari dar kar te ka chiara ka chong chaya ka PG a chuanin ka piang thar ta topani chu ka in hlan topa chuanin kalni na ka shet alowa pathian hena khanin ka thlang to che ma se ti turlal pa ka shelo ka ti ni chu khami ka ti hun lai kar khat chung vela ni chu chumi chung chuanin ka pu chuang ate kha Delhi pu chuanga puchuang ka pu ten ni ta an bula khan ka vakal ta kha lai khat kan Sunday in khom North Delhi mizo in khoma kan kal bang kha ka vatlang ta an bula khanin ka piang thara rong ka bol du lekha ka lekha zir ka kal sananga engkim kal sanin pathian rong ka bol du ka ti ni chon bula khan ani ka pu chuanga khanin chutin an tingai lo piang thar hi minia pathian thua po ila inso het lawa foundation mo I foundation la het lawa engma chutin thuthlung nan siamot ngai lo ati kha ati pa khanin zan ina hian BBM ho Breakthrough Believers Ministry Dr. Denise ate pre retreat anon nei do na crusade kan local ve ta chen te min shwaita ati khanin pade te ho BBM ho khanin teaching diklut tuk lu thuk dan pathian alu thuk dan te
tharau thiang le mi tung ne ani ti te thang zong zong kalo la shet ngai lo kha an ma ni kal tlang khan pathianin minon shilta ti khanin kalom te em ma chon an han ho nu khan pathian kha mentor ka dil ta chuanin IG a khanin hei pastor wati kan ti kha kan in tong hlol me a ani kha ti khan ka mentor ni chawin an ina khan ka va om tam ta em mani chu te chuan urati hianin ai FFCC Fountain Flow Christian Center kan ti ta an ma ni loya khanin dwarka khanin kha children's home te khan ne ya khata te khanin a chul ang vatti tur khanin kawa kal ve top china ni chu a chan chu sata sonin I chong china te fellowship bible study te kan nei china urati po hianin a kalna te min shoi china hei pathian thu kha min shil china ni chu fasting te kha bin nei puya ni thum chok nei chong chai dan te kha min zir tira ti khan urati bula khan ka omna sa ni te chuan urati bula ka om lo ve thunga chuan gandhi vihar north delhi lama hei DMCF Delhi Mara Christian Fellowship Gandhi Vihara in lua ho entire ugo sate ho mo le anaw te ho ne khanin kan fellowship pat pathian thu kha kan at chila ni to me engma zir lai po kha zir lovin pathian thu kan at chila tleiwar te hianin pathian thu hi kan soi china zan overnight prayer kan ta zan khot leiwar a chong chai ti te yang te kha kan nei china te chuanin ka hun kha ka hmang ani chu ka chung te po kha ka shil gam lawa san chu le khazir tura momentia ka soingam lawa ni chu khatiang a thleng chin ti kha mani khan kan nuin a sheve chawat nge in hetiang thil thleng te hi te chuanin ti khan kan lo ti chhota covid lockdown kha longa alo om ta ka wa khanin sarkar khanin kha rela min phur chho vek chung khanin kan chho khanin ina khanin ka om kha she om ka ti ni chu na nei si lo Real engin thona zela ve mi real thona khan kan tel ve ta khan nom kan tilu real thon orela po khanin kan flow lu to ka mo ti khan kan chawa chuan aizol ka han om kha ka chung te khanin ka le khazir chung chang te khamin zo ta soi tur hi ka shet pak lawa kazir ngai si lo kha hei in thla shut na te khan ka khat ve ni chu poisa pocket money te kha lo top to box se delia kan om lai khani to si lo poisa dil te kha she om ka ti ni chu mo ta khanin pathian he nai ka chong chai ta lal pa na min pero eng na po khongai takin keima a sum keima mamo leina tur ka du ve ni ti khan ka chong chai china pathian ka na ka dil ani chu eng po hei min pe puma felarai min reason ina athu so hi ka she chuak china pathian hi na ka dil eng po min pela driver po ni se lalpa ka du e ti kha mana hena lo share to delhi a khan khami ang zu zu khanin ka dil ve ni chu chuan February sang ni som ni pakhat alo ni khanin ka thinlunga hianin UPSC zoki central zoki pe chak na thinlung hlan ka khatta ni chumo ta khanin ka pe chak tuka chuanin coaching khachu keiba hi mi ze shan chau ka te ta hei mani in zir chi kanita ni chu ka life skills shim antinan guitar te ka lo perta heng shim ang te hi mani in zir chi zo ka he mani thil zonga in hai ko khinom ka ti zo ka wa khain pathian ron chung khanin coaching chu ka kal lo nga ma se ai zo lama chonin chen rol cha kom tur ten lo tama delia self study turin in ka zuk luang le ka ti ta ka chung te khan tu ta po chon min support emema eng ma sei lo khan ti khanin ka ma mo tur sum le pai te ka than chu ta min tir thata ti khan khami chum ka chuk ero kha chu alo adana lo dang ta pathian vuan reng chung sia le khazir kha angai ta ni chu achan chu ka chian te ho po ai zo lama te sia halama ten ho hlom to a an nun kha ti khanin an ti tur khan an kal zer to ta chuan le kha ka thei top chuan ka zir ve ni chu delhi a khan ma se delhi borok te lo chhiale covid positive te kalo ni kalo in encol thalo kha asthma kha kalo nei na sa to ni chu ta khanin UPSC prelims kan pek ma thlathum vela phe kha chuanin ka thok hi buai na sal tukani chu mo chuanin prelims UPSC 2022 kha ka peta a
khami ka pek chum khanin ka pek don zan te khanin kamu theilo ka thoha kha katlai war ti tia te chuanin chawlu tuklu na khan ka va pe ni chu example kha se ka hming kha lang ta lo ni chu result ron chwa khanin mani khanin mark kha lo en theya ta khanin paper 2 kan ti c set aptitude da khanin mark khat chen ka lo ting lo ni chu paper 1 kha chu kita general category kha ka lo phadon kha lo ne ase kha te kha karil ru na na in pathian in min hmangai wang kha lo ni fe kani chu mo lo tling tai la main stand lo in prepare tai la ka thila wang ti soi thela chang chu ka chuap kha lo chene to lu tu ka te chuanin prelims ka lo tling ta lo nen ka chung ten i tho ha da sa si lo ho ron ti kha ka hen ho chho kha kanin entir hal fata ta khan ka doctor khanin asthma hianin stage 4 nei ni to a I chuap hi a chene lu tuk min ti ni chu hei pitar chuap ang tluk kha ani ta ta khanin ka dam lo na sa ni chu in chung in hnoi chho tur po khanin ka tho khanin a dei lawa min biak pon ka chang lawa chan chu ka chong zong khanin ka tho cham zel ani chu ti khanin sang ni som ni pani September thla changa ka ho kha kan MPSC prelims kan pek tur thleng hi lekha ka zir thei ta lo ni chu mo chu kum khat don hi lekha ka khoi ta lo to pani chu a chan chu dam lo nen khan ka zir ta lo ta chon ka lo dam chho deuh kha MPSC a khan ti khan chu ka testimony ni ta ni chu pathian ne na kan in ton dan te chuanin pathian in engting nge MPSC ka lo pek dei dan kha tu na han karon lut don ta a khanin chuan kadam lo wang khanin chu UPSC po kha kumle khan ka peta lawa form ka fill up lo kha kanu lung oi lo em ani chu kanu khan han pe ve me la o min tia khata khanin MPSC hi atira chuanin kan soidu chu pek tumna thinlung hi kan nei ngai lo ni chu nu le pate MPSC lam anni chu lo thu shan lo ni se ka ngai to ngai lo ni chu mo MPSC hi ka pe ang ti hi enge ahma kuma result lo chuak te ka uksak lo ni chu ka shengai lo engma hi ka bang bo lu tu hei engma ka shelo enge question paper hlui ti en te po hi ka tingai lo form chwa hun po ka shengai lo ti khanin ka chian that tak mai Dorothy khanin form hi fill up don ani chu ta khan kan ina khan ron kala fill up tur kha kan ina nin ka sia fill up ve te min ti ni chu pe ve shim ro pek ve shim kha experience ni na pon cha atita eng ma shet lawanya ti ni chu chodin le kanu le pa mai ka lo za to nen zir silo in pek kha ka she thoma se ka chian nu khan min nor na sa form chu a last day a khan ka submit ve ta ni chu MPSC chu a last day khan ka submit a admit card po kha ka lo ngai event chun zom lo ka download man lo wa poilo ka pek angai lo niang kha ka ti me ni chu ase pathian hian tum hi nei to chuanin engkim hi alo hong china MPSC lam khan admit card download hun khan lo extend le chu ta po chon last day a ka va download le thawni chu te chuanin ka lo khoi to lo nen ka va pe mol ve to pangka ti ni chu mo te chuan prelims kan nei ni prelims kan exam ni kha lo thleng ta ka chung te chuanin ka pedon tir shelawa chan chu ka shil lawa ni chu mo be seina an lo nei san kha ka hlawa ni chu chuanin ta chuanin prelims kan nei tur chuan ka zuk chuk ta a ta ka soidu chu pathian ro puina wang chawin previous year question papers kan ti ho voi khat ma kala mungai lo ka chuta ka zuk exam ni chuan ti kha karon soi lang dua akal chuan ka zuk kal kha mitam takhanin material hen lo chiana sa ni chu chanin textbook te a chanin coaching material te PDF ten lo chiara chiar tur kha ka nei ve lo ni chu mo ka khan ka thleng ba sia pathian han plon nan po ni lo khanin khami ni khan khami jing khanin ka worship man lo wang khanin in chunga hianin ka earphone hi ka vua ka han worship ani chu pathian kha
min pui tura ka du wang le min ti pass tura ka du wang nim ye lo khanin zinga hian ka worship china wang hianin pathian ka le ti tur dang ka nei lo wang khanin pathian ka han fakani chumo in chunga khanin earphone hi ka fuwa chuan ka hen exam ta kha pathian hianin min provide na salut tu kani chumo ta khanin prelims paper anon sem kha man kuma sang ni som ni pakhat kuma ka thil chiar ho kha ka lo khoi ka khoi le to lo ho kha ka thua ka hen ron in recall he aron lang ta zu ta ni chu ka lo thei ngil mi lo kha lo nia ti khan ka thiam kha aron chua kha chu ka thiam lo pot tam lu tuk ma se ka thiam lo chok chun kha chu ka thai di ka ni ti kha ka shia ni chu mo chin chu mai ba ka pathian hi ka lo ti don se ka ni chu tu na hianin aron in rol nem lu tuka i po som ka ni la ya kan senior te ina until ti te kha min shet chua ti ra question kha ron chua ka ni chu khang te kha chon motor ka khal pa he ta banga lian puya banner an tar an thu zia te kha ka mi khain ron langa ka tik thei ni chu mo chuanin pakhat po ka soilan do chu sang ni som ni pakhat November thla hianin chanjin bu hi the hindu ka chiara khami ka chiar kha aron chua ka ni chu chuanin funny de ka chin chia wang khanin funny de khanin ka recall theya kha te kha amak ka tilu to ka ni chu kum chu le zat alo ve nuwa khanin ang tun prelims hi amark aron chua pon mase pathianin cut off katlin chok theina khanin min lo pui ani chu chu pathian ro pui ka ti emema ti chon prelims kan exam zota ka ngai sak chhun zom le ta chong lo ni chu katlin kha ka ring chong lowa ka khani athi hal ma ka ni chu ka MPS exam khamo ka ngai event to lo shim so tlai khat chu ka chianu dorothi khan min on call ta i minga lang aron ti ni chu prelims itlinge aron ti ka oi lo lu tu kha ka va en ngata alo oma kala oi chong lo ni chu an ti swala ni kha karinga zinga khanin an website kha ka va en le ka va check le ka minga lo ve tak tak ani hi ka tia pathian na khan lom thu ka soi ni chu ta khanin hey cut off ka phavel che chang pathian hianin tu malo nei wang hi ani chiang lu tu ka ti kha ka hei lo ani chu ti chuanin prelims chu ka lo thlin ta ti khan main cha kan chodon ta ni main cha khanin kan chodon ta cha prelims aron mark result aron chua khanin kamang ang ani chu a chan chu mains tur khan kala in prepare si lawa MPS kalphung ka shela ani chu UPSC ne na dang lu tu ka tia enge an demand mo hey question check tu te na enge candidate te na changa an put ang hi ka shathiam ka shelo ni chu asan chu apma previous year question paper kan ti ho taknel po kala khoi lo ni chu pase kamang ang talu tuka da khan pathian hianin athu hong hian minon hoisen na minon pe ani chu zosua bung khat chang kwate samsom ni pathumna le atam lu tu khat yang kha pathian thu khan chakna minon pe ani chu ka ompui ze lang chati ang te kha ta chon karil ru ka siam felta olal pa prelims si khoi na wang chawin katlinga main si thakhat le chan ve chaw in prepare na hun tur ka neya elpa atlem ka ti ma se min pui chon in hlo na tur chan ka shelo ka ti ta ni chumo ta khanin maselal pa I khoi na karon dila khoi takin fin na min peng che ka ti ni chu chonin ni thum vel kha bang ang taka ka om hnu chonin syllabus kha chu UPSC na hna lo nang lu tuka ta khanin mains akum ma a previous year question papers te kha ka va download ka va print ta ni chu te khanin pathian khanin min pui na salut tu kani chumo question paper en thiam dante apoimo tu shet shan the dante kha ka thua ka na ron lang pop he enge zirela fuang enge zir tur le zir lo tur te kha shet kar she shang thiam ta ani chumo
question kal phung te engen zo ngun deuh te chumi chu zirela alo chuak theina chen sang tak tak ang te le entinan statistics te hei factual facts kan ti ang te data te ka collect ne mani chumo question na khanin ka man thei tur statistics te hei data shang general studies kan tia man fact thei tur kha not hi ka siam ta ni chu chuanin tikhanin hemi hun lai hianin trong chai pui tu hi ka nga lu tu ka ni chumo ka chung te ka thian te kan veng mi le sa ai zol veng lai mi kanita ai zol veng lai ya kan veng kan ko shan mi pui ten na salut tukin min trong chai saka ka chung te ka thian te le me shat lo thlengin min lo trong chai sak tu hi ka nga ni chu chuanin kan mains ka in prepare lai khanin zantin chu ka tilo ba se zantin deuh thoi ka cousin rakili ka tita ka naw ni bok hianin biak ina hianin kan veng biak ina hianin pathian hena finna kan vadil thina ni chu min va kalpuya biak ina hianin zantin deuh tho kan va tong chai thina ni chu kan exam don nai khanin chuanin kan exam chon ta kha English paper kan nei ma sabera ni chu ta khanin English kha chu nili chia kha in prepare na hun ka neya ka ti thalo ni chu khamini po khanin ka ti thalo di ka sia khamini khanin thil kha ka inzir thar na sa ni chu mo gel pen te kha ke nga gel pen chu lo li na sa theilu tu ka bulami le ka hnunga mi hianin an pen te khamin pe ni chu khatya va inzir chop zel kha ka ni boxia chuanin ma se English kha chu ka ti thalo ka ti clear tu te po aspirants in ve chuanin English kha chang turin ikalo fui du cheu chan chu atopa hian rank siam tu hil ani ka ring lu tu ka ni chu English kha ka ti thalo em tuna po khanin chuan essay kha chu essay hi voi khat ma kala ziak lo ni chu mo kan no pan la ya hei bong in ke pali nei ti ang chi te kha ala ni lo chuan essay hi ka ziak ngai lo a ma se khamizan po khanin ka cousin nen chuan bekina khanin kan kalalalpa essay hi chu 100% in ikuta ka koltir top hun ka nei to lo ka ti ni chu hun ka nei to lo lalpa phek som ni ai tam hi zia ka dua I khong ina ka ron dile ka dita tikhanin English kan nei zo khan break kan nei essay tur khanin kan valut le kha essay a hian MPS ya chonin choice panga non da a ta khan pakhat khan tur ani chu word limit om lo khan chuanin kan essay question paper an non pe kha ka en hlau ni chu mo enge lo khen tur kha ka hlau ve reng ani chu ta khan kan keu che kha option number 1 choice number 1 a khanin ka thil tui lut tuk mai artificial intelligence hey chanchin bua te ka article an non chua hianin ka chep khachina ka chian non fo thina I chu a chan chu hey sci-fi te mu nom ka lo ti ta ke chuanin ta khanin AI magazine ten AI chungchai ka chian na sa chin ta lalpa min pe ka ni ka tia ka ril ru hianin ka hnu ka ulani chu kha essay paper ka en khanin chuanin inspiration hi hei ti mel phurna hei idea aron puak chuak tak chawni chumo zia tur kha ta khanin ka essay kha chu ril ru nuam deuh khan ka chang ani chu pathian hi ro pui ka te phek som ni chuang kha AI chungcha khanin zia tur kha pathian khan ni ron peta ka essay kha chu ka lung oilu tu ka ni chu kan nei zo kha choice dang po ka en lo pathian lalpa min pe ka ni choice dang hi ka en don lo ka te ka changa ka chan lak lo lai khan ka break lai khan ka choice dang pali ka zuk en khanin lalpa ka thang sual lo bi kha ka ti ni chu ti chuanin GS kha general studies hi kan nei le ta UPSC MPSC a chuanin 1 2 3 4 kan nei ta ni chu khamia khanin ni pathian hianin kan nei hma zan hian mom amak zia chu old paper po lo chuak si lo wa hianin thil chen khata hianin enge muni shet cha den ka khachin ni chu mo antinan tun kum khanin tun kan pe kum khanin thang chua kharon chuak ta thang chua hi ala chuak ngai me lo ni chu question lui kan en chuan ma se
kan nei ma zan khan thang chua shet chak na khan ka khadani chu kha thang chua chung chang te ka fe ena i whiteboard a te khan ka siam ani chu hei kheng sil pha en thei tur khan mo thla hi kan la zela thla khi arem chon ngoro o kan mu lok chang hei ti hian ka mi zo material chu hei ang deuh top hi ni mai thil hi material ka nei tlem tu ka mi zo chu sticky note pakhat le hei hi ni ta ni chu chan chu thakhat le chan ve a no tur kha chonin i thil kha zir jip chiar thei to lo ni chu ma se aron chua ka ni chu hemi question hi mo i kazir fu mema van nei wanga ni lawa kha pathian khongai na wanga lo ni a chuanin GS3 kan ti economics lampang phei kha chu kan nei don ma zan khanin ka material claim lu tu kha kamang ang ta ni chu mo hei hlop na khan ka khatta chan chu la ka pe ka GS3 hi ti vela cha niang hei achena phei chuanin i heti hianin A4 sheet pakhat top te hi ni hei ka security no ta ni ta A4 sheet pakhat top te achan chu hun kha ka nei to si lawa hetiang te hi ni ta ka no chu ka lo muzel du chan chu proof kha ka da du ni chu hei tiang top te ka no ta ni ta mo tian panga hin ka tara sticky note chau hi e joining GS3 kan nei don za hen pathian hen a thu mang pukin minon khamon le ta ni chu lalte pakhat na bungsom ni a khanin kha Israel khanin ahaba khanin ben hadat kha anin tumdon khanin Israel kha chu an tlem lu tukani chumo kel rual pahni tiat le kan nia ti kel te rual pahni chuanin an mel ma tur te kha khwa zong song kha hei they covered the whole countryside of the NIV a phei kha chuanin mase pathian khan in I dei tlem hi musit su tiang hi ka dong ta ni chumo inei chun hi musit su ti khanin ti chuanin GS3 kha atuga kan ba nei tur kha question paper an sem khan ka tha khura mo chu tak vek thil hi tak vek ka soya pathian ro puinan ka tha khura ka hu phur lu tu kha chuanin ka en lok ngam lo ni chu question kha mase kan keu tat sia kha question som paru ka som thlan tura khanin thlan tur da ka she to lo ka thiam vek ani chu a question som paru kha engber hinge thang ka engber hinge ka thangang o ti khan ka ril ru te kha buai ani chu mo kha hei pathian khanin min ti pun sakani chu mai pa ka I hei ahun tak ka man turin afin na hi min non ho ka ti china ni chu pathian yani I chan dan tur hianin kan karon nei ta zelta te chuan chu kan mains exam chu alo ni ta ni chu mains kan exam ta chuan na kina I du dui kat mei don ni a thui de he kan thlasung chin zok a thui lu tu ka mo chuanin chuanin tikhanin mains kan pek ma hianin police tlinnan hian MPS B ki physical efficiency test kan tita pek ve ngai ni chuma police ni tur khanin ke hi ka dam chunga police ni tumna nei ngai lo hi ka ni ta mase ka zuk pe ve re nge ka ti ni chu khami chum khanin tlai deuh hianin tlaia in report themo ka ti kha tlaia kaltum kha zinga kaltur ti hria khan man hmolu tu khanin Rajiv Gandhi stadium kan ti mall puya khwanin ka zuk pan thata chuta chuanin kat kei kha thomhno ka lo nei vak lo nen kan nu office ki kor hei a smart pen si le ka pi pon phe khok bun khan ka zuk tlan khani chu ranglut tu khianin chuanin ka zuk thleng kha itla na hun to an ron ti kha ka zuk chuk kha ground a khanin 100 meter hey sprinting hi me chetan second som pariata tlinangai ni khan ti kha ka pi phe khok nen kha jon ka tling don lo ti hi ka hria ni chu than chu han lek zeu se ka tlu don ani chu chu a chung puan vek ani wang khan chuanin me che pakhat kha lo oma chanu enge I ke size kha ka tia UK6 UK5 feet ya I phe khok ka lo buna ti ni chu ti khanin a phe khok kha phe sok min bun tira ka patlan ve ta me ni chu mo ta khanin kan tling chho zela high jump te kha kan tling chho ta chuan long jump kha an tla tanwala ni chu chuan long jump hi ka ti ve fak lo wa hianin
ka hupur mani chumo ta khan ma se Rajiv Gandhi kha kan hoi kwal kha stadium kha klang kha ra le lama kha na lo lang ve thapani chu ta khanin samza somni pakhat na kha ka thinlunga kha na lo lang ta klang lama te ka mit ka len chawa mi chan pui tu chu khoyam change leile van siam tu ani ti kha ka thinlu na ron lang ta ni chumo ta khanin min ti chak le ni chu hei pathian thu kha min ti chak tu min sab chung kan lo bel lo min encourage tu hi al ani zin ni chu tun ka exam chung hianin he chuanin ka voi khat zuan na khanin ka fa zuang ta kha ka pel ta duaya khai thiam reng kha min ti mi mi chen khat phei kha chuani chuan ka tling chho ta chuan a top ber stage top ber 1000 meter kha alo om ta ni chu kha minute nganin ka she ka she so chuanin min lo correct mai se comment section at khan minute nganin ka she mai chetan khanin thlen ngai ta ni 200 1000 meter kha Rajiv Gandhi kha voi thum le chan venin ka she kan helta khata khanin break kan nei zo khan tlan tur kan ni ta ni chu khamini kha khwa cha ma ni hi ni sa kha chang lu tu kan ni chu mo break lai po khanin ni him hi ra ka dum ta chon kan tlan alo hun to kha ni kha sa sia kan u pakhat ka tlan pui tur bula hian kan chong cha yang o ka tita o kha tia kita akila khan ka han chua ai olal pa ichia lo hi min khongai ro ka ti ni chumo khoi na kha ka han dila ground khu ni sa sia ti hi chonin kan tlan chwa thei ka ring lo lalpa min khongai ro ka ti kaming ground kan zuk pan tur hi chuma ron zinga ro ron sura mo kha ka ke chonin pathian na tho ani lo ka ti lo pathian na tho ni ka ti lo thei lo mo ro hi ron sura kan let le feka stadium kharon dai ta feka ni chu ti chuanin kan tlan chung zo khanin stadium chunga hianin chhum hi zinga ni chu ti khanin ni ron sa thlam ya lo hianin kan tlan chua nu lok chuanin chhum chu lo kianga ni kharon ni sa hi ron ni hen ron em le ta ni chu mo stadium kha ta khanin kan u pakhat chuanin kan van nei sia hi kan tlan chung zongin khwat adwaya kan tlan zo chen ni ron lang atia pase ka thinlung khanin pathian na thoni ti kha ka shareng ani chumo an ka holam po kha mi tuit la lek lakhian pathian he na khanin lom thu ka soya ka zai ho ni chu ti khanin chu ka ti chuanin physical po kha tum ya lawin exercise po la lo khanin ka lo tling ve ta ni chu ti chuanin a hnu khanin hun kha lo kal dewa November ni somni pathum khanin ka sia mains result kha ron chhuaka ka dora ka chulai hi mi han min on phone kha main cycling interview ko li dong an non ti kha kan lom ma hei kan zuanga kan awa kan ke pheju ka thi dang che pani chu bi ka hei ka lau thong lu tu ka tling ta lo nanga ka ti la ta te chuanin interview kha tur khanin in bot sei kha ngai ta ni chumo hei a last stage ani to a zo chep to net mi lo ngai khak sak le sham sham mula te chuanin interview hun kha lo ni ton ta a chuan kan result kan shet nu atu ka hian kan nu nen kan bazara kan chhuah lai hianin a kum ma sa lo tling to interview ati thadeu mai a hming chu ka soi lowa konga hian kan to ka ni chu chuan ani khanin tips khatam tak min pe ni chumo hlok thlak lu tu in thuam dan tur te interview na chumi chu ti te chuan ti la tha ti ang te min shilp chau ni chu chuan a thu soi pakhat chu mock interview hi kal nge ro min ti ni chu mo hei mock interview hi kal nge turin ka cha che chu in chhir lawang experience nei na ni ti ta ke hi voi khat ma he interview la ma chon ngai lo khani ta tikhan ka hota ka thinlunga hianin alwa hne to pani chu thu soi khanin chuanin karuma khan ka ching chita pathian kha corona ni chu chan chu ka pathian hi karon zelani chu mo ka thil ti don hianin takhan lalpa chumi khami chu ka hmu a te chuanin min lo ti a enge dan coaching chu kala chai ti em hei coaching ka ti mock interview chu kal turin min duem ti te kha pathian ka han ron kha ka bible share lai mek
khati hun lai khanin chronicles ka chiar me kani chu ka chiar la ya lal asa chung chang kha ka thinu alo lang ta ni chu mo lal asa kha chronicles a khan kan chiar chuanin pathian khanin ati hmui ngil em ani chu pathian a zon chung zong khanin mase a kum top lama khanin pathian ron lo khanin thilatia khata khanin zol nei kha pathian in atira kha alam aril ril rudik tak putu chunga chuanin a chak zia ti vel a soina chang kha ka thinu an alo lang ta ni chu chuan kan clear let kha ka prelims le ka mains chung zong khanin pathian khan a chak zia mi lo hmu tir to ni chu a chak zia kha mi lo hmu tir to a ta khanin interview chu mark za chau ni to dona pathian khanin kalo tlin tak hlo chuanin azava hian choi moina chang turin ka du ni chu mo midang hming lang tur khanin ka du lo ta ni chu ka thin lunga khanin pathian chawin 100% tiang za khanin choi moina hi credit kan ti ta credit kha pathian pe ka du ni chu kata khan lalpa kakal lawang interview wanga ka lo tla ni pon romin rel sak le zel don ti ka share ka ti ta ni chu mo achan chu lalpa hming chau hi choi lo lang sar turin ka duwa hming dang ina he kalo hlot tlin chuanin an trom che ka phal lo ka ti ni chu cho khanin in mock interview kha kal lo kha ka thu thluk ta mase pathian hi a tha mol mang dewa ka interview kha va phal bik lo ni chu tikhanin chutia ka chong chai zo atu ka chuanin hey UPS MPSC board member lo ni to chin te ho te khanin ke ma va zon chwa ngai lo khan in now chu lo tling ve ni mo khoi ka hne na lo tirula tips ka lo peang ti ta ka dong tan no ni chu mo interview lo pe chang lu tu ta MZ iwa professor chen khat kan me shep chado lo te po khanin local te se hey hoi hom dan mo chut dan tur te chong dan tur te lu dan tur te khang zong zong ka lo shilang ti te kha hey mi pali panga vel khanin an ron ti ni chu zon va zon chwa ngai lo hianin ta khanin pathian khanin mi ron provide le ni chu provider alo ni na ang khanin mi ron provide le ta khanin bible chang pakhata chuanin kha Genesis bung som palia Abraham khanin Abraham ka ti hausak iti palanga ti khaisha mem Sodom lal hena khami chungchang ve kha alo lang bokani chu ka thinlunga khanin pathian wang chawni ti hi ka pon chwa du wang khan mock interview ka lo kha kanita ti chuanin interview kha ka va pe a interview a po khan ka zir tlep te kha thil tam ka zir lawa ma se min ron zot fu em ani chu chuan ril ru nuam tak khan interview po ka zota chu pathian wang fe kani ti ka soi duwa tin emi ka to main thil pakhat ka soilan nge du chu tun huna hianin coaching center le coaching kal kha ka soi sel mi alawani chu mo pat coaching kal hi swala ni lawa aza thak thil za thak po ni lawa thil ti mi fing pa ngai phei chuanin ti tur om zok takania tin i kala wang khan pathian ni ring lawani lo pase keima ni chau hian hei pathianin thon thu shan chau min pek du hi mo keima a chuanin coaching kal lawa khati topa kal kha achula ni mei kha wang khan tu na hianin coaching i lo kala ni pon coaching center i lo neya teacher i lo ni pon thil poi engma lawani chu pase ke chuanin keima thon thu tu na ka chapter a chuanin kal lawa pathianin hetian a hna tho min hmu tir du wang zokani ti kha hei tarlan nge ka duwa achan chu hei thil inge in misunderstanding ti meyang min lo thiamula a lo nan khan ka ron soi du ni chu chuan ti chu ka journey ni chu ka testimony le ka MPSC in prepare dan aro pui la me angai nom boka nia kan ngai tha tura garinga nia thir tu le ngai tha tu lampang te po khani pathian hroina I dong na samol mol le me en ting kan ting o galo te hop boka chom bok ang tak khai ni ve ta testimony po khan ivan nei tin pathian kha I du na le pathian I zon na kha
i be na sa boka pathian phon chan dan se kha kalo ngai to khan he tilaya ange nangma guide tu te mentor tu te pek che kha enternan makve da chu kha thil tam tak boarding pass te import le rakatin khanin izu zuti inge ikal de ufak ve bokani ale la ma chan tero kalo ti da tak taka chuanin tlem chuanin hei tia kan lo ngai tu ai chun hei nang ma po nat le zo hei mishing ina kan han ngai tua ange ni tia income a hole a le khazira income khating lo de la khan pathian khan a shoi kol na che khatam ve em amaro chu a hun dik taka zel khanin I enge advice I dong tha thuroni nei kha dong tha boka chu omje chu pathian ni zon na ra zel khanin ka she he tilaya pachuang ate khating khan he la ya bbm a takte lo ni le chia chuta hey pastor ruati sang chal te lo ni le chia zel ta ting khan he ta yom na lampanga go sa te ho te enge anom lai te chonin pathian thu tu tak tak te khan ta eng mo chang kha chon ni han ti do ma han extreme do ma lai tur te po kha om ve me the thir tu te le nga thla tu tan po le I chung te tan po chu nang po ni shil ngam lo ta le khazir turin nia tlai var khopa kha tinga pathian thu ti wak kha eng mo zonga chon a film lo ti te po om ve the thoni chu ma se khatila kan apoi mo chunia pathian ina shoi dan che kha aro puin amak dang lam ka ti ai testimony bi ka tin tu na enge combine exam in ti chho tur in ma chhon dan shim ate po khanin nia zirtlem le zirna chole de hlek to angte hriselna lampanga tlema han bor som de te chinei te me umia pathian shoi dan pathian shoi na chaka ani lo theilo ti kha ke chon kalo pompui top chen tiran thil tam taki paltlang to a enge ale lama chun prelims te mains te ikal to a khata enge ale lama physical lampanga ni ti chia I trong china wanga ruaron su ti kha nia van nei ti therul kha chon I trong china ra kha I ani lo thailo ni chulai chon I pathian kha hero chiang khop mai khami I ange a journey la kan ti me kha chuan a chiang khop pin ka retin chu me pia lama chuanin I enge ni chinai ron seng do che khan mishing kanin anglo a keimanun le inun hei pathian ina min shoi dain anglo ang che khan tuna zirna le eizon na ma chon zong po hi I nang mang vek chu ni kher lawang tuna hei lok na nei te po hi ani mi lawang chan chu zirna sa via nga anin khunga coaching ten kalanga chan chuan khatien kha ani shim ang chu wan chon pathian ina khalai tunai ron sen khan thon thu shan chau min siam na tur lai le atop na ma mangai na min po lu tum na lai hi hei aro pui ka ti tak zet ti kha kan soi deu chiam du ni chu ti chuan Kumam ta han thil pakhat kalo bel lok du chu mo hey clear tu te hey aspirant in an lo clear ve kha kalina ni chu ta khanin zirna satanga lo tuk te karon soi dua poka chu thakhat le chan ve chau chu nei ma ila ka thei patop kha kham ti hole ha ka chwa ve ni chu mo ka WhatsApp te ka delete ve a tin kha sa hi som ti pakhat asma ka nei ma khanin thei patop kha ka chwa ve ni chu mo ta khanin clear tu te po in inzir na sat lo tu kha anga ni ti kha karon star lang le lok du ni chu poi mo hop me khalai kan nia kan han seng khanin I enge tia ola trong chaya enge ni pathian hlangai tha a khatilai kha khating top khani lo ti kha chiang em amara chu aron highlight du le zual lai kha churin zolin entenan khalai pathian ne na enge worship an ni na lai te khalai kha tun chuma po hianin aron tilang sar le zolatin akan sei ta kan khanin hero ni lo hi hlau em top a voin ni aponi na taka chana ma khen du kher lo nga pathian ro puina ni se tun chuma kan kom na tura po hen chong ngi mewin chuting khop chuanin ama lo in sa sanga chuting khop chom pathian hi alang sar lawang ti hi hlau em ma soikim lo pon nei chawang ama ro chunia hun te kha ting khan min dai lo wa chu wan chuanin ron soi lang man lo te pon yen chu preparation chu WhatsApp te social media tam tak te po in enge in khar ki video to bokaring hun lai tak tak kha chan mo khating khan ai pang thleng te po khanin ania khoine chu ni che lawang ti kha chu hriat sa ni eng poni se ti hianin
kan zo na dang hi kan nang lo le duwa I tunla ya hei zirna le rong bol na chung chang te po hi kan soi thina hei ke GP nga te po niang entinan chim shimin a ke GP kherlo te po niang chu ring tu chu enge azirna ti a lo tling tur ani ti te chu ti rol chon rong bol na tur te lo ve ne ani enge ni ko shana kanin man chuan ke GP ani mo GKP ani mo SAY a po ni se heta shim hian kha I testimony chang pona lang vek to ma se I thlir dan toite mizo thalai ten enge kan mamo shim zirna chan chuan hei I zirna concentrate ngor an huala in man chau thailom hun la tam lom ti adik lo te poi mang lo nia amara so I thlir dan dik chau ang ma chau keima ngai dan tila keima ngai dana chuanin Bible kan chiar chuanin sam zana te po khanin lom chungin lalpa rongbol ro utia Bible chuanin pathian rongbol turin min ti ni chu khata khanin hemi hi kan shet thiam hi ngai ka ti ni chu mo ta khanin zirna hi ngai poimo hi a tha ka ti ngoi ngoya a chan chu a chan lewanga chuanin ati khan ke po kha zirna le rongbol na hi kal kop theya ka ngai lawa ka zir lai khat kal san topa rongbol kha ka tumani chu mase thutlung hluite kan han chiar chuanin a political lut tu kan chu mo thutlung hlui ka ti tak ta chuanin zo suwa changa nehemia ka han chiar phei chuanin sarkar in rel bolna governance kan ti angte khatiang sang ka alo in phum ru na salut tuka lal davida te po pathian rongbol tu ani pa in ani ni rol ren lala ni poka space how to te nia ta khanin kan ram hi kan full time fact chuanin kan ka chadona ni chu thu di kan ita achan chu economy lama te in rel bol na lama te kan in sem dar hi ring tu te hi kan ngai ani chu achan chu tu thlung lu ya po khanin Israel fa te kha Israel kha alo huingi la lo hlotlin alo prosper khanin an vela mi te khan an mel ma te khanin Israel a chuanin pathian nung omani ti thinang khanin Mizoram a po hianin nam dang ring lo tu te po ina pathian nung omani ti nan chuanin zirna hi kan ngai saka ngai ka ti ni chumo he ke ma ngai ta na chuanin nasataka in zirin enten ke phei chuan stem hi ka ngai sanga he science technology engineering le mathematics ang te hi hetianga te han kal vungila kan ram hi hmangai la pathian hin hmangai mmc kan ram hi ta chuanin economy a te hianin in todel theitur chuanin zirlai kan thiam te na kan thiam te kan fin te ngai ve thawni chu khawang khanin ke chuanin zirna le rongbol na hi akal kop ka tia pase ta khan rongbol na chu kan tan enge ti kha kanin dif kha ke ma ni chawa engtin nge tho dan kha ka shelo ma se ke chuanin pathianin min hmu tira chuanin sarkar na thok bo hi ama rongbol na fekani ti kha atela wangin Bible chuanin pathian rongbol turin min tia chu keima tan chuan rongbol na chu eng na po thokila pathian min dana aram le afelna le ama ta na thataka ti rongbol na ka nga yamo chu kang le dana nia chal tu ngai dan po lo ni lo me theya ma se kang le dana ni chu poi mo khop mai I rong bol na nia a biblical tak po khan ni shim ta nia na insolran so en khanin na eng po lo ni tang seng na po lo ni tang se tin ramro rel na nga ta po ni tang se hei to na te po sarkar thar te po han nei ta Mizoram te pon katiang te po khanin mebel the veking ka shia eng po ni se tu na kan soi china khan du tok phot tai la te chuan ni china khan Fianrial I chung chang kha ka zot le du lok che I soi lang zuai a Fianrial hun te kha ka nei kha ta ite in na hen Fianrial hun hi quite time kan ting te po hi apoi mo ni ti chu hriat me a chu ta tak chorin engtin nge nangma hen I man dan tlang pui e engtin nge ti thin katan chuan Fianrial hi apoi mo kata lo rik tu tan hianin Fianrial ka man chat lo inkar hi ka tharau le ka khovel lamang zong po hianin ashil mani chumo takhanin Fianrial hi atlang puin quite time hi zing ka tho hianin thil dang ka ti ma hianin
ka mang china ma se jing tho tlai deuh te lo om chuanin zan lama te ka mang china ka Fianrial man dan hi mun thuma hianin atlang puin ka then ani chu ai thil ti tur poimo hei ti vat tur te lo om lo ni chuanin dar kar khat hi ka mang tlang pui china chuda chuanin praise and worship hi ka nei chin ni chu guitar pera han zai te ni no chuanin guitar om lo pona hang a han zai me chuda chuanin hei ka thlan te hi pathian la li so krista hei han isua han biak po na te thu ho ang mo kalome isu ti te khatiang chi ama han address theina ho hi ka sak china chon pahina chon bible hi ka chiara to ai thuthlung hui ka chiar me ka zopa ka chiara te chon ka kal meita te tin chong chai na kha ti kha chong chai na hi minute som thum vel ka nei le chin chu ka man dan tlang pui ni a ma se en tin an thil lo ti vat tur ma ta ka thil lo ti ngai te lo omani chuanin ka adjust ve tho kha akal reng thei big lo ma se chu ka man dan tlang pui ni chu ngày đông khóc mày cho ăn đợt lẽ chia kami này in zoom tak khai ta kan zo phốt thì này Bible trang ni chen po khan ron kwat chuak dau nual to ni chu testimony at po khan I Bible trang in na Bible trang du zong kha ching nga don ti she tai Bible trang in na enge a pli moi ti zol ta po ne milo share time ka Bible chang in pani chang lar lu tu sam som ni pathum na lalpa chumin veng tu ni ti kha ka in nga na khan pakhat khan nge chungai se chu ka ron thlang ani chu eng vai ngi than na chan ti meng enge man tang khai than ta pat te ka man ka khan ka du na em chan chu hei pathian han ming sang sang ani hi mo Jehovah nisi kan ti ang te ta hian in mizo chong hian min veng tu ti ringot ta sap chong kan en chuan in na vi te shepherd ti mang ta khan kha Jehovah ra anti hebrai chong chuan han ti ve khang lang ila i ke ma hi beram hi angkai te chen ni chumo a chan chu beram hi ahmalama mu nu na piang hi zui chen ani chu chu wang chon ke ma po hi influence ole mem malama thil mu zui ve chu chin hi kanita pathiani ka beram veng tu hi ani nge ngai ni chu mo acha chu ka bo ma ni chu ke ma hi ka bo zung sunga khawang khanin ka beram veng a beram ka ni a ka beram veng tu hi ni nge angai awangin he chang hi ka in ha na chang ani ka chu kan zo na to beratan izai enge guitar te po iman in zir chapin o worship te po guitar te po per thiam ti khan ya sai ya isai lang han ti la I trong kama khan shet tan ting khan I la du zual te po shet cha kom ni enge la du zual pathian la pathian hla hian pat ka du zol pathum ka ron tar langanga a pe sabera chon pusi zar moi hla kalome isu ti kha ni ta chan chu thil dang zong zong ai nang ka nei hi kalome a ti kha ka du lu tu ka ni chu tina chan na I thu hian min thlamon chin I o hian min ti chak chin ti hi nge ka soi thiam lo tam tak kha aron phua a pahni na chonin ama hla tho an anu pui pi ma moni sak nang ka him nai ni ti kha jing chen khwawarin nang in min lo chel rang shina ka hlau top lawang nang ka him nai ni si ti kha anita tin pathum na hianin pisi lori hla phua kanun nar kai tu ti kha heng pathum hi chu ka du zual chin ke ma hianin ka du ngoi ani chu chu ka hla du tam tak zual singa pathum tam tak zinga om zen nei le zual le mai lo chi kha a thalom khop mai la du zual ta po nia ti khanin lo tin na in changta pathian khongai na wangin tun truma MPS a pakhat na ni nan hauta a de chon malama chonin nia engeni na thatak mai na zom tak mai rong bol na in mangdon nia ikal zena tura irong bol na line tura ba bighian rhyme and reason project pon pathian mingin du sakna kan hlan mol che tin hlo tin na wa pon pathian ro pui ber se tin pathian ro pui tura I pe na sat ziate I tran na sat ziate na kan kom na ringota tu nai ni khat ringota changa nge kan sheta po hianin I engeni alom han ti don nge ni I
itum na la hi hei karon tha thiam ve voi ni chu heng te poi soi lo phal chi ni lo ani lo wa chu wan chanin soi nge chi ning ka ria tun chu ma pen kan soi non le du nia pathian rong kan bol ho zelang ma ni feel ta ti khan e pathian ro puina turin e kan che ho zel dura kan nga ya tun chu ma po hianin hun thatak hun hlutak miron pe theya lom kan ti tak za tai chunga lom thu kan soi du bog ni rin zo le kan lom hle mai ti chuan ti rin zo le hian sharing toy te ran lan nei le dona chu atop nan aron nei le dona ni hi top khanan kan pang ngalanga ti khan kan soin khanin I enge molai rei de ulak kan lo ti ni po khan khalai kha enge ni kan ngai tha tuan tur kan ngai ni china testimony en tha sung de ulak ka ama po khan lo kat ro te kha te mara ju ka da tlang vek tur ka ngaya comment section a khan enge moni comment du kan ni pot ka chenin thachung lovin to na testimony chung changa mo a sharing chung changa te mo kha tiang kha kan du pot ka chonin a thei reng ni ti kha kan sai du bokani ti chuan thlir tu zong te in chung a lom thu kan sai le mal ni sela a hun tha kan nei le kai mule wat tu ra kan nga ya tin ka thian pa ka rong bol pui pu ma fe la po ani po lo tin na lampang ti ve meang zon na lama te po ne a boy te le ka chu wa chan kan thupa kan choi sangal mai ni se tun thuma pe rem chan na kan langa in lo se thia manga hun tha kan ne kan sam react le thil dang content ta po ma karon la chau zel tura ngai tlang la che kan sai du bo ni e the tu zong ten chunga lom thu kan sai du atuna hian rin zolin sharing khong takin miron nei sak ha se thang ya thil toy te karon share du chu ni pathian hi nei masak hi pui mo ni chu tuna te po hianin MPS te kan lo ting ve pathian khoi na zara kovel mita chuanin ro tin na lian tak alo ni ve ni chu ase hetiang te hi pathian te lo chuanin o tur hi ani lo ti karon share dua achan chu pathian te lo chuanin thil tam takai ma ni na kina mi kan nun ti she om tu kan khan theina chance min pe sang le zolani chu wang chon engki ma hianin pathian hi zongila pathian hi du emila ti kha karon share dua in vo in ka testimony karon share chang khanin pathian hi arin tlak zia pathian arin na wa hi atlak zia ti te athu zia achak zia te kha in mu pha ka base ya chu karon share do ni chu